umsebenzi angithi ngithandazana bazalwane sonke bazalwane kumelweke ibandla kumele ibandla kufanele lisusweke ma lishawe qala lihlushwe kuze kufike la kuthiwa siyalivala ibandla bese bededelwa lelezo ngoba khona lizodedela lekade labakhona lizodedela ngoba naluvumela konke kodwa lele lisindisiwe kuzogcwalile umsebenzi. That is why kulento ekuthiwa i-commission yamabandla niyazi ethi uyiqondisile abayiqondisi zakoLuthela abayiqondisi zezayoni abayiqondisi baqondise zebandla elisindisiwe kuthiwa kufanele ungakhohlwa umuntu ongasindiswanga akukhohlwe ngokusindiswa kwakho uthenze njani tshela umuntu kufikephi manje bazalwane la sesizokhohlwa khona abantu abangasindiswanga ayibona inkosi ibekwe igebenga ibhemogwayi kuthiwa zisolve iy'nkinga zethu sisindisile sifike igebenga uyihlale lapha kwi-commission ibizwana kuthiwa la unceluke lo benzayo utshelwe abantu abangakholwa ngento nayo abalifundi kwaBhayibheli why bazoba bahluleli phakathi kwethu noNkulunkulu lalelani bazalwane ngisho ukuthi abafundisi abaganganga ngitsenila kunevesi kaBishop elithi baphume phakathi kwethu ngoba bengabona abakithi bakhona vele bebengabona abakithi laba dayisamanzi nabafutha bonke labanza lesizinto